Kinong thep vote jong ki hinyo tli ki assembly constituency Harilum Jaintia kila a yellow card ya baro hinyo ngut ki MLA Harilum Jaintia ki bakan thop ya away deputy chief minister but arngut ki minister namar kinong thep vote kila kantat mardor ya ki kertong bala penyeng da ki parti jongki ki hinyo tli ki assembly constituency kilong kanartiang constituency Jowai constituency Raliang constituency Amnarem constituency, Kliriat constituency, bat Sutengah Saipung constituency. Habak hinlang ya kabut jong barok hinyo tuli ki constituency, ukertong jong ke VPP ulayo silak arpue hajar saus pa iwe, kakertong jong ke NPP kalayo sapunyo hajar kendai spa sapuar, ukertong jong ke kongres ulayo sapulai hajar kendai spa san pusan, ukertong ke RDA ulayo pra hajar arspa san, ukertong shimet Profesor Lakon Kema ulayo saw hajar praspa sapuar katba upita shalam ulayo shi hajar nyospa lai putsan. Hanartiang constituency kabalami khamat da umas nga balang dhar ku MLA ubalong ru simbut menteri ramba ka jela ukertong jong ka VPP ulayo kanda hajar lai spa sapun riu vote katba ka kertong jong ka NPP kalayo tang shpo hajar kanda spa nyopusaw votes ukertong jong ka Congress ulayo lai hajar san spa riu pau ukertong ka RDA ulayo shispa kandai pun riu vote katba ki arngut ki kertong shimet kentup u Profesor Lakon Kema ulayo nyospa nyopo vote upita shalam ulayo laispa ar pun riu katba unota ulayo shispa ar kandai vote Hajowai constituency balami kmat da uma wailat miki shila ukertong jongko VPP ulayo hadu kat pra hajar shispa sapu ar vote katba ka kertong jong ke NPP kalayo tang pra hajar sanspa riu pulai vote ukertong ke Kongres lai hajar sanspa kandai vote ukertong jong ke RDA arspa nyopui vote u Profesor Lakon Kema druspa kandai pesau vote Peter Shalam arspa lai katba unota shispa nyopusan vote Haraliang constituency kabalami khamata uma coming one omban ubadai umentri ka sorkar jela ukertong jong ka VPP ulayo hadu khapra hajar laispa khandai po vote katba ka kertong jong ka NPP kalayo tangsan hajar praspa ar khandai vote ukertong ka Congress ar hajar ruspa sapunyo vote ukertong ka RDA arspa nyo pulai vote katba u Profesor Lakon Kema nyospa lai puai vote Peter Shalam laispa khatwei vote nota shispa sapsa vote Hamokaya constituency balami khamat da MLA ka UDP umanu jor ki sungo ukertong jong ka VPP ulayo khat hajar nyospa sa pulai vote katba ukertong jong ka RDA ulayo tang praspa ar vote kakertong jong ka NPP kalayo sa hajar sanspa pra vote ukertong jong ka Congress nyo hajar sanspa san vote Profesor Lakon Kema druspa khatlai vote upita shalam arspa riu katba unota khandai vote Ha Amnarem constituency balami khamat da MLA ka UDP malak men rumbui ukertong jong ka VPP ulayo hadu khatnyo hajar sauspa arpusan vote katba ukertong jong ka RDA ulayo tang ar hajar shispa riu pulai vote kakertong jong ka NPP kalayo saw hajar sauspa lai po vote ukertong jong ka Congress henriu hajar lai spa san pulai vote katba Profesor Lakon Kema henyospa lai pu ar vote Peter Shalam arspa ar pu ar katba unota shispa lai puai vote ha Kliriat constituency balami khamat da MLA ka UDP makar men shila ukertong jong ka VPP ulayo hadu khat kanda hajar sanspa hinyo pra vote katba ukertong jong ka RDA ulayo tang saw hajar arspa arpsaw vote kakertong jong ka NPP kalayo henriu hajar shispa hinyo vote ukertong jong ka Congress henriu hajar nyospa saw pusan vote katba Profesor Lakon Kema henyospa ar penriu vote upita shalam arspa henriu penyo vote katba unota shispa khandai pusan vote ha Sutengah Saipung constituency balami khamat da ka kong Santa Mary shela ukertong jong ka VPP ulayo hadu khatsan hajar nyospa henyo penyo vote katba ka kertong jong ka NPP kalayo tang henyo hajar sanspa lai puai vote ukertong jong ka Congress khatlai hajar sanspa saw penriu vote ukertong ka RDA arspa nyo pun riu vote u Profesor Lakon Kema sanspa nyo pun riu vote Peter Shalam arspa vote katba unota shispa lai pusan vote Yo